Oh wow. Oh wow. Therefore, anyhow, you may bloggers me na master mu church Poleeno me intimity move for casa. Intimity to move for Timmy Casa my like. No problem. You can meet just a walk on folk or leggy. What for casa? You done a funny and chances Yalian was set and I sing in Abitu. What but damn me? My video me enrich it to the president. Mama Nyansa sanity. Oh, Abna, I see you. Abna also a question and it's to be about Kuno. Abna, Nipana about Kuno, Wunya Apple way be therefore Emma, when you could tell me. Wunya Apple way be ma Ukruna. Well, aha. Sanity. Aha. Very good, very good. Okay. All right. Etino said na make no upia bontia bomodia fa wo hand sanitizer nefa ehohoro nsa abrani abre nyina na afen so nose mask no eno de eye ademo kese eni kwase wo nante wa bra unhye nose mask no ai we eye the digital Komfo your nation priest bomodia na ehye video ya ye na obi nso nhye mi twa me hono magye nkrato aba me ba yebesa toa so aha sanity ora na wo ba nto ahu se me life Oh, therefore Mamuna, yeah, man, I part of it in say normal. Adam no na ye life no. Oh, David. Oh, one say me press conference cry me page so. Oh, then I'm funyina na said you see buru mo. Wa say we ma hold on. Me wi ansan ma to aso. Any problem therefore. Secretary na kan tro say me what time am dey call life. What kind na nam dey emergency. Team captain say emergency. Oh hine ba e dey asema. Therefore, we dem buy me gutan boni. Okay. Ni wi aso bi adi na djuma. No correct. And you say me a blogger kesia just the whole Ghana. And some training there. We could twitwe. Oh Sam. Oh yeah. I hope so one must be payment on some dey akọ baby. Therefore, me master me pay on self. There be me mate won kana me hia wo momo. Sam. Me hia wo momo. Okay. Na therefore we are say empanyese korokotoy nya korokosen. There be that. Je won krepu wo hodo ma me na me so mo sa kire mo djuma. Zion Felix na mkire na djuma. Zion. Oh, makura no. Who na kire Zion? Na kire wo. Na mkire na djuma. Wow. Oh, won do me na mkire. Na wa be hit Sam. No. Me na mkire na djuma. Oh, le wi ase no, wo bi kire obedma no wi tactics no person wo chese wo sa. Na mkire na djuma. Makura last one kura mkire na djuma. Bob no friend Poleeno na sama. Na mkire na djuma. Me na mkire. Wo hu na mpa. Oba no tuntum. Hey, me na mkire say blog get no person ye hate. Na timi nya subscribers na yia. I so sra na man like. Hey, sra wa sra sa. Me na mka kire wo. Na man like wo. Na me ka say ya natural. Oh. Me na mkire no tactics in it. Said man ye the color. Na the other na man dey quite blog one fan for this offer. Oh say you know ono na. What the color na ya sofo color. What say you say me head tactics. Na blogging color. Oh hu oil na ni so. Said you be see afra oil na council na no ba fonfon. It will not be so back in backstage. Okay. The man train about one. So oh yeah. And what my child go for me. Oh who aye. What quite well you can pamon. Yeah, no go for. Oh, now you meka pele into me ya na pamon na say oh me pamon. What quite one me pamon. And yes our color na the oh what no. Na hunu. After so deserve some pamon. Oh my pamon. It is say no e dey na opese digital Komfo ya ma. Me ba ya. E wiase no. On say you to America. You bob bracket e say you hu dodi nkunim. No correct. Very good. And they say me person me ahead of sound kora na ma church o modwuma ni nyina. E timi ba therefore me person wo bowro sunsun mu wiase. Na woni nananan WhatsApp. Na ensem a e to dwa no. Me person me dwuma no me traffic an kasa. E person me de to hɔ no a chese nkrofo hwa ma chese nipa hwenya ne se fie nkrama fie mo nyina kwato so like me more
Just me traffic mu traffic ankasa enti no o hwe nsem mi ti se so be kaya nsem ya beto ja na nsem ye breve obofo ya odi na agrada akokoto no me peso bowuram na wo hwe mma me se asem no ho na bedi nkunim breve obofo anase na agrada so se obofo di nkunim a obecha na agrada asen sen obechie pese wo hwe na hwa amount no ampote eno so na nchen so se agrada di nkunim a ho no beka so wasting time it is so wasting time there send one so no obecha no ho no content anase de e peso hwe ma mo ho no and your first equation after second one so we peso ubowuram ose na nsen ene kura mpon me to wonkra na ho so hwe ya na obi flash na emia me fro na e busy obi ni maso e beto jai first case ni ese wo yale tell me hu se ayampa so yale anase oyi ohunta de akire bi ho no me so but don't worry God so good can the Japan about the action now we demand for 100,000 Ghana cedis but so hu se scan obetua anase be foolish case also gbowra man wono ena ba ko bi so pende aye hot cake ya mate se kodo cancer na wo 3 first punch funny face a plan second punch one community I was yan and am cancer so e ma na iri e ja no fan gosia ena Ella and Bella sa case no so e wura me trend first when am ka say Ella and Bella me say na yinkun say ne ma ti sa case no person hwem ma me because once we plan say what the case is about the same ba afa no school ne ho it won kwa the beef na tra e ada nya chacha o free beef it no so what obi asem basa e personal ti person hu say e am pass no school na wo kan bibi wo mu afa ne face ne di beba ana say wo dwananu na sidisi kika kono se ai nam kodro so na ne yiri ja no ne fa yin kusem pese o hwe mame sampa kodro di konkwansa bi ana ne yiri ja na mpa na won so ba be plan na for no school no say ni mebe hihya ase na okwane ba me pese mi hu say e dia nya wo ho na menya fast na menya creford fan toto ne nkofo hu say oh ampa aduma na me ye na my head of Poleeno na me che na aduma no am head of Zion Felix no ene hu ahi na me pam no yes attempt that just my aduma no enye consistency in fact effectively therefore amani ana no me nya ho o say me dia wa kan na me nya ho padeo dia en sama wa brusu na on say na me post a picture from my age o say ma so ni ho na me post a picture of my age share ma me ka secret bi njiro me nya ma bre wa ko mo pa oh yeah ena form so betimi agidin wa ko mo enye obi a na Komfo no enti se akom ne fa wi no ansa hu nyansa obi deviate yeah Komfo abobo mu di nyina ye wiase akonkonsafo beef awu koka ho asem nyina ye omo nso ano ya adena me ne obi anyan na pese me ya na me obi nya o kan sa konkwansa ansa o ye blog enti o pese hwe o de adwuma na ba beef na me ba so fo wo mu di wo ne se na sa kwasa so fo se konkwansa fo ene se wo mo sa wo mo bobo mu di wo ma no de o mu nyina no de na se re wo fo konkwansa ni me bua wo ma no de obi dim konkwansa ni me bua ansa wo be totoma no ada konkwansa ni me bua wo mu nyina me ma me ne papa fo ayo o mu nyina me no mo ye fa me unya me o chama trap bi na wo set me batemfa wo say me ntimi nyemu bia because me nya ma de se me no mu bia nso be nya beef answer ma short on some bloggers awadi abu ma short news they say mo kon door to door mo ba mo sheda ba ya so physical na mo ba be create say wa sheda ba me office e na wo ba be che say me ka say bia ye sofo na ne ono no me ne nya say ye Komfo na ono nso me ne nya afi ye say Komfo ne Komfo ne asofo oko ada na wo be penny so therefore so kan sa dia unim sem ye blogger na me dia sem we buy na so ka se wontim nya hwe kra na ene kwa no se metim post so woni tumi ne hwe na so buy oh yeah because so your Komfo so tumi adwo so bi na aba pa it means only hwe so bi na aba pa o da bi asem de sem ne sam yansa na buy wontim nya hwe a wo de ba akon kra is a hit oh yeah so wa ba be totoma no wa ba wa fo so wa ba be totoma me wo hwe de me person hu ne se oh yeah hwe dia ma me hu hwe no because me case hwe na me ye no me mfa nko bloggers so tache me na me tumi aba me suman no obi a Komfo bia ne de obo ho modene pa me kunima me se no ma me
Gia wale ene visa ene ye suma me de ye me me de nya wale we ye ginsem se ginsem na ma me nya me network na enko ginsem ho onse bibia me de network na ye adwuma na se we ne hwe me pa cho de we ye Komfo bia ne hwe me wo hwe pa we ye Komfo bia ne hwe hwe untimi me totoma no krache we se press conference nkra wo ye krampo dwa nkrofo no we ne say oh yeah because I know say so me say me wo hwe there wo kan cry evidence me wo hwe wo hwe proof say wo hwe okay dia bi na open because apart from so apart from sansan some dia bi na open na blogger dey na mpe eno na mpe me be man fa awade kura de se wo tru obi akoma ne odo aka bom na obi hu asam se asem we ekosi se na me fa nto no keke we su adwuma o ba security for ni ho security for be dan na da wasa oh if I tell ene me ne bloggers nkasa eno ne bloggers nkasa me ba tell da bi sao me nkasa ntia wo da e na ade makọ na woni se nkasa bia wo ton ho wo YouTube no wo so adwuma na bi na wo ye me dia me lanche mabosom me lanche mabosom so mu asem mu ntimi nya dia bese mu se coronavirus nda ba na bi firi wiase nyina ani su boburam we nya obi hu asem eye yade da be na be firi wiase nyina Spain dia no be ko da ben bese mu Brazil nso de be we da ben China fo no se omu nya new cases omu mu die ti no so omu mu e ko so boburam mame die ti China fo mu these days hwe mame obeje me say me nyo hwe o tire mi mamu so wo ho obeje me say oh pa na abo but me ka se be bia na se me charge wo then bia di otua ma bia me ma double yare ne ba ya han charge obi wo suru obi a so chi obi a enti ya adwuma na me say asemi ba ye me nkwam ne Komfo a me ho ma ase sa sika bi om de ma wo no me ye ne times 2 ne ma wo say therefore yenka o de feel free know your price maybe price in there me person with traffic the traffic word man am say we there wo bu sa me say apart from dey be na me hia we ya dey enye obi hu asem ana no so kwankwansa corona so di hu kwankwansa o si me ti ko nsu aba o say person ko nsu o ko nsu o dey is come to me hunti na de me dada na me nyata na me nsu bi eba therefore you need me ko nsu wate na wa mu ni ta ko besimi ntino me o ye nko na me nsu wate therefore me kono eno nso so mo bloggers enya there be bloggers na no me tim post say Komfo bi atwa fa me so oh yeah me tim post me tim post say me Komfo bi kasa wo twa fa me so o mu ade eti ba bi wa post bi say president mom o coronavirus do no ma sam tim kakra ni nyina mba o twa fa me so mu ade eti ko amoti akra fa ketim bu wa etim sia wo sran adan na o pese o ya ni me nya asem therefore adwuma wo ti adwuma na wo cha na mboa me ye honhom adwuma me nya just adwuma e pacho ya die be wi ase ye fa ya new eti kwan bi so no woni ne ba bra te se honhom ye fa ya new ma ne se ne coronavirus e wo die mu a e bo wanya adwuma bi a e so me ba adwuma nya corona de oh yeah se America de ne ko super therefore amma Donald Trump kan na se kwa ka se fa Korean display konfa won Komfo ne wo hwa Korean no wo hwa hu betima sayale ni betima de Komfo ba ho didi Korean na Korean oh one dey was the display abontin Korean na ye display du abontin no is a timpo mo dia ya fa ho nipa ma adwene me se de o kan ye no se ono gidi aye no wo se de ono ne kan ye no se ono gidi se esa aye no wono de na o kan me tei ba na me nya sure eti me pese da bia me trending one se wo be free one no na wono sa akopatra eno so say different news ba de ba mu so dia promise you o me hype wa dey me hype o se ba mu dia o me mo nya like o yeah but wono patron so dia is a new hit man oh wow therefore anyhow yeah me bloggers me na master mu cheche Poleeno nya intimity mu for kasa intimity me to mu for timi kasa ma me like no problem
You can't meet you. Just a walk on for colleague. Whatever casa. You done a pony and chances Yali no say and I say in Abitu. What but damn me message na yale na sibetu. Masa, and kokasa ma men kan you. As my cousin, my young still na dey wonu me ya na no me no Saudi Arabia no me news bia. Ha, security boy. Security na dey. Wo bua, come go back. Wo bua back sa. I'm posting to us. What but damn.